Male Nathanas Niramala weke yene diala kontili and Caroina Guasame Banarwacha Katin Contenat Carodian. Kenyam Mengore Benua Yakel take a shake Mishe show de Chejanak. Bana Dobadana Negaja Bana Jalinkel. Rajame weka na diala kontin dong lamen kene wuni nasen kontin na Carodian ke shenkel bikon tin kon tilat kurin guasme bikon kelling. Riga mene kula talk ka Western Equatoria ka kone de kone la nuare chukon kala chengte kete bej tilat Carodian baname gore jeno de nei dialbade kan teke ngaitin kedin kon tilat Carodian. Ka jom cha kwen guasmeni la kuma mentere ka South Sudan ka Western Equatoria State chicken chicken yen ko jen che show de che yet ko ngom ngai kone ngom siematot che yet ko ngom ka yet ja ka war jen Friday pai wa an wala changa jan dangro baro ka pai baro ron kin dangro jan dangro dich che shega mone che show de che yet na ka che show de che nak karoy michalat guasame police ni okay Ramadan en yat ke ramato te garuni jandang rawi de Carodian en dinen keje ramato de wun metot chi wun medit so gui kon mo guasame ne amato kan tama ke jan time dana me te gari to ngwalong te lat Carodian te la gui ken ke minor ke chaga deling. But this rake to take a rake to one guru dealing ko token ka any nation shagadoran kone chalinware a talk at get it in sometime and okay correct dong to weekend to talk ki kor ko lat koren kam ne dangro de Carodian kulokwen bana mi jega me mi shiro kula lade ni no togedi ango yat karam te guru nyen dangro yiro ko jamo a shek na bana jelinkel ko nen en wudeme de ko la te run nyen dangro yiro Carodian like ramato the young man ramde 22 years very young man along but ya kwen je mangai ko na do la kwen ni biteke bu kwen ke shek ngodi kwa so chigarme kwen ngen shek ma yu tekel and when mo wa ken shenkan darashal ke yambio kanti no wa mishgut chabana ka war gwadana chaban kut check de take a toy ka ke take a rolen tor mi kana lel na and then she share money and she kana sakin and she would cha perka do badan yat ke wut wa wut jen che gor ke shek do den nyam to do den che gor na mo che shek che loide che jako bi loide be jat ko we nyam to do gor ka janono teten no ko ngai konon ngwan ti tam la shik la ben bin bu gor ba ka to ko ken so na mo che chu to ko no chi young man mo ni che nyal chu gor yo broal ka jen kwi ko ngui nyal goro goro bia ban pin ko jen ta dan la to chi cheke shu dwal no gwe jen ba ban pin wudo ngwan ba jen nak de no ba jo gwe kwi woch chin mi shet kana mo ni jero lat kam den na mishiga na shu roaloni she shegaro yot sakin che garam che shawde yet janak daga jan cha chu kaf ko kor yero do bar but eventually cha jo kaf som gui kor me alane dangro to na Carodian me bikarwal gor jan o chicken bu ko dongde gang ken de Carodian yat no mo shi jala solution of course sometime la tet ndio ye chana nen bore yu ke juba gwade shoot che shek de che janek ten ka kor gwazedan na ga shek de ko shek de la via toje ke un ko ken chero do gore Carodian especially the content la kan ga jekre den gwada mo che wudo money che kor shek de che jagor gwada la wuten after that me che kay hojek kana yo nak wudo money jen police ne kenyam
gure la shek da gure multiple time la shek da jen bo jan jor. Then after that make a decision you make jo ngono ban nakan garamo la shek da yakanono. And then she nyal she shu jen che check la shek te ka gadang ro, by the way te ne ka gadang ro. She shu jen ngwa jen je tok yu gudo don law kor ka jen garamo wara national security no lo chermi ke ngani jan ri ke juba. Jen wede shu shek mo shu shek de kan jen na gardan ci la show de men la gore ke pin jo jek chwe yu nak ne ngwa kan shek de kan jen nak ke chirmwa mostly yeah, well kan nang yu nak something like that. So that's what happened. Man gore long a family issues men take it and gore no bi ala neka ke mishi jen shek ba mishi ngwang wur ke kume bu ko kum bina jugana ai gore jeno ba dak chwal wudo mo ja talk ba shwa very simple thing, but then no book opinion then she chong ka jeno yo briek bo talk. So decision mo decision in jack no if you have any issue, solve it peacefully. Don't fight or unalive anyone. Okay, unaliving is not the answer, because no negaran tala chi ala solution on solution do be nanka go mid dek je ka court and then ba gor ke kujimi. So na many jana yo lat na ko loga ne diala kondong, and you go out na be shake the bank pin kuji menan de plan shake do ke de plan man do ar ko query, you don't know it ko ke jan gwas men tam je to ko dong jin share gu no okay air mo wa ban pin ka jano ne ramine te kel ko some people tam de chular ne ka kon ware mishran cha gwar tam ka wune shedul gora ye tu se te yo to wan ke dong ya te ka kwak. Then after that be rameda ne ku kan take me be le tu kel dong ki kan tok na pin yo buga benyal. Then after that bela plan o benya je pinya rama mo ku wune. Then na mo la be je long ko shek bi shek bela to ngam je din yok. So no mo la jatlo ay la janong ramichi yar ko de chole yer antame ko sha tekel ka gwan me bar ka jana biele be ban pinya tama gwadan chi ngaja no shite ka kwa ko chiro le bio la pile guje gori nyam to and all that. This is change in the right way. Jeka a bad thing ran to ko tik dun kel chere man cha lar bane. Okay, mi cha je ban pinya jin shek. It's okay, chide gor de ran de nakbo. You should find other ways around. Ko tanad boni okay jek everything after whole tin dag na ke ngai ke tarken man yam kwang tap then can I lear can all this thing can kon and dag na ke like tin nan ke wi mon ba jakan loy nan ko ken ba ko be di dong ne ni wuda dien te ka kwa ka jana show je te ka kwa bo ke ne ni a sigdo dien we gwa ka jina shi we gwa so la te tre nyok ba jin wud bane bi shegro den binen lo gwaye si shegro shela dot ko tien kel ka shegro mi dongor ni ngwane ko ngayen rami mo mitel sho bay de la rele kel ko skor jeno betbul ke ba je gor ne ko ken so from there dong bud be gor ram be je gor bi man sheng bi pal dundo so na me wrong che chong jo me gor jeno dar ko ye yene kon la liang ani kon yalti kale bi atemal bye bye.